ni athurire MP, ni athurire women rep, ni athurire senator, ni athurire governor na president. Uguo tukirora mwaka umwe wa thirikari, o mundu wa cia tandatu ni agirirwo ambiririe kumakirwo mwaka ucio ambiririe atia. Kenya tuka mutugo wa kurora hale iguru muno, tukariganirwo guku thi aya nao tuhete guku thi mareka atia. Na hale muico-ini moka magecuriria kagoti koyo ungi. Ukurora 2013 kagoti ka Uhuru agisuhirirwo, 2017 agisuhirirwo o ringi, 2022 kuri macurire kagoti ka President William Ruto. Tutingikenda 2027 mundu agacurira kagoti, no twende agacurira kagoti gake ka wira uria arutite. No ni ngeria wa president ni ati twairwo tuyurie mwaka ucio mwe oire thirikari kwa hana atia. Turathoma kinya magatheti wiki ino tukirwa ati kinya kuria Bomas kwi maundu maingi muno mahapenaga behind the scenes, mangi mata undu ati leta gutari kuri andu matetikitie ati President William Ruto ni agirwo gukorwo agitangathwo ni ahotana mwaka ucio mumuthuru. No uria William Ruto president mugathe ahotire kwihitithio na agaikarania na andu o aria oi amwe ao matiendaga aikarire giti kiu, na agacoka agakorwo mwaka ucio mwete bururi ni ahota kunyitithania tutinarwa muno uria andu angi mangi kwana handpen hau kabere. To me iyo ni no njuge politically how ni score. Namba 2 ni tulikanete kuria bunge kwari na merio ya ati ni aigi ni mwena wa Azimio kana ni mwena wa Kenya Kwanza. Na gwatarwo ni kuoneka ta Azimio na ciama iria maandikaniire matanathi githurano makiragia Kenya Kwanza numbers. No uria President William Ruto ahotire guthaka kandia na ihenya muno, akioya ciama imwe cia Azimio makiandikanira mukataba riu after githurano na makiruga mwena uyu na akioya kina andu a Jubilee nigetha aibie numbers ciake. So politically kandio ya kuhota ku manage politics cia bururi no tuge ni askorete muno. Ona horo wa maandamano uria rahotire kumatwarithia na nikurikana gucia kwale mathiko kuria Nyandarua makiaria na mutongoria mung'ethaniro Raila Odinga, na tawega kumwitaga uguo tondu mutongoria wa minority kuria bunge ni Opiyo Ndai. Raila Odinga no tugire ni former presidential candidate kana former prime minister, na nikio mekora mathiko-ini no igire Raila Odinga akiwa ni ngui muno na ke president akamucokeria kamwe ona ni njui hari oririkiria uguo ni andu moi ni mamenyaga tugikinya haha ri tugwika u na nikio tukwite kinya miarire kura bunge. No tungikorora department ingi cia thirikari, ni mundu uria ungenetie muno ni Professor Kithure. Kwa lihoro ama ni arutite wira tuonete kuria North Rift thirikari ikioyo kwari no horo wa uragani uci wa ng'ombe na ni ahotete somehow ku manage horo ucio. Kwari no horo wa Al-Shabaab tax kuri uguo ona kiria rigiriria horo wa passport andu marira muno, na ni onania ni mundu Hudson ati ni aguthi ku aikare muthenya umwe thiku igiri kinya maundu marungare. Ungeririkana ninge mwaka uyu urathi guthira kwi mieri twakorwo na wici muingi muno guku tauni twarikia githurano wici ukiingiha wa kugutha gutuanga na ndi twamuonire kinya gikuruka kinya down street ya Nairobi no horo cia manage uguo. No tuge ni harini professor ni ara outside cabinet members ya yathi dikio kana kujitikiria gerera karaini kauga department ya thirikari kuringana na nini ndona igika no gitikeria no juga tekinya department ya trade kwina aggregation centers isirako counties ni thirikari na counties ni horo ngororo wega okulugumukia ku economy tondu nitakuga ati kuria Nyandarua kwa aggregation center waru wao miji ciao ni marehe thoko ya kimataifa ati mundu agura thoko indo cia Nyandarua ni amehari agithi wathi kuria Murang'a ora makorofia maundu macio wathi kuria Busia ciako ni gukirite ni ikurehe urugari wa economy kura macinani. Corona challenge taru no juge ministry ya githomo from where I sit university ni corona challenge na nega communication that they are doing too much na maybe ugo mareka niguo kwagirire but communication is poor. Taru ciana cia university ciurite guku street ni harabini icokete not necessarily tondu mwana ucio ndarateithio ni thirikari kana ndakuheo loan no ni tondu ndaina information ni ati ndaihuria igoka ri igoka cigana atia. Communication Ministry of Education how ni ratu fail na ni kubatara up the again dikio kana ni minister tondu nyina ni muthuri dikio kana ni tumiaka tura inyara thuri ni kwengea pole pole no ni kubatara ona machia mania na mekuria bunge magithomo magitake
mamuteithiririe nigetha confusion ino iko bururi-ini ciana bado matiramenya taru kuri andu marauga da pride kuna diretirwo kuna mangitaririo ni atia kurathi na mbere andu maiganagira so na ngirikia unjuge ningikura kwari na andu mari ingimeta matetikagia ati President William Ruto aingira ni akuhurana na ungumania so hari na believability problem issue ati ona ko ni ugaga gutie kuri matetikagia na nituonete mwaka ucio mwe ni abutite PS ni ndu wa kuria KEMSA mwaka ucio mwe ni ahete mundu wira board ku KEMSA na mwaka ucio mwe akamubuta so no tuone ni akoretwo mwe na corruption ni atuonia dalili ati matingikara office mari ura makwenda. Very good.